Nawguralkom għax Malta illum hija ġawra fl-Unjoni Ewropea. Art ta' ugwaljanza. Malta li fl-aħħar snin imxiet ħafna l-qudiem u li għandha triq sabiħa qudiemha. Dan kliem il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u kandidat għal President tal-istess Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans. Congratulations to you who have made out of a country that was struggling so many years ago one of the pearls in the crown of the European Union today. Timmermans stenna li issa huwa żmien li l-Ewropa tkun iktar soċjali, fejn tinqata għal kollox id-differenza fit-dħul bejn l-irġiel u n-nisa u għall-ugwaljanza sħiħa. Huma f'dawn il-mumenti kruċjali li Malta trid tkun ili tmexxi. Congratulations to the Labour Party who has transformed this country and brought more social justice to all of you, who has transformed this country. And I see the rainbow flags here, who has transformed this country in a country of equality. And Malta will show leadership. Malta will show in this area how big a small country can be when it comes to fundamental values. Fid-diskors tiegħu semma kif il-ħidma tal-Kummissarju Ewropew Malti Karmenu Vella qed tħalli l-frott. Ħidma favur inqas kart u inqas plastik fl-ibħra tagħna. Is-Sur Timmermans staqsa lin-nies kif kienu 5 snin ilu, kif jinsabu llum u fejn iridu jkunu fil-5 snin li ġejjin. U jaħsbu sew l-impartit se jwassalhom hemm. Are the nationalists going to take you there? Are the conservatives going to take you there? Is Labour going to take you there? Tenna li dan u l-mument tas-Soċjalisti Demokratiċi. But we can only achieve our goal if we go out and vote on the 25th of May this year here in Malta. That's the only way we can achieve our goals. So tell everyone you know, go out and vote for the European elections and vote Labour. Fakkar kif Malta illum hija f'pożizzjoni ferm aħjar milli kienet u tista' tkun aħjar fil-5 snin li ġejjin. Today Malta is in a much better place than it was 5 years ago. But Malta can be in an even better place in 5 years' time if you give your trust, if you give your support to Labour, to Social Democrats and to Socialists everywhere. We will make sure your dreams about equality, about social justice, about a better environment, about better public transport, all these things that Malta need will be realised under the guidance of Joseph Muscat and the Labour Party here in Malta. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn taħar salura lejn il-kisbiet ta' pajjiżna favur id-drittijiet tal-ħaddiem. Sostna li 90 sena ilu meta bdiet tiġi ċelebrata din il-ġurnata, il-ħolma kienet li l-ħaddiem ma jmutx fqir. Illum il-ħolma li l-ħaddiem ikun sinjur. Tenna li l-ħolma tal-Partit Laburista illum li wassal għal ħaddiema sinjuri, fejn permezz ta' bini fuq soċjetà ġusta li ħallewlna ta' qabilna jinqata' l-faqar. Ħidma biex inkomplu nibnu pajjiż ġawra, sinjur, sigur, modern, rispettat u li tħobb tgħix fih. Pajjiż b'opportunitajiet għal kulħadd, irrispettivament mill-qagħda soċjali u orjentazzjoni sesswali. Pajjiż sinjur fil-ġmiel ta' pajjiżna, il-wirt storiku u kulturali, l-ambjent naturali u urban tagħna. Xogħol li jasal frott l-investiment bil-għaqal. Dejn il-ħolma li rridu nkomplu, dejn il-ħolma li sserħilna moħħna, dejn il-ħolma ta' kontinuità moħħ mistrieħ. Malta ġawra, Malta moderna, Malta sinjura, Malta saħħita, Malta rispettata, Malta f'qalbna! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.